بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, kwezi wanama watukufu maislamu wa Komor wajunda honda mwe Komor makatika odo na tsawanje tamkeinu anu wajunda bonze mwe Komor wananyasi walio harmwe mabehewa ya kiprison o harmwe maswayoma ne bal hata bonze nanu wajunda harumwa ema jumba ya kizihiro ikawa wandu wao karno parwadi waze karinjabanu hamadaban gari halawe manza sonsi pia na hena mzimandasi udungwe video inu nejo idunga Mwenyezi Mungu yaroleze tambika odo heni mzimandasi alonizo yarijangile kheri harmwensi ya Komor na humsalimuni nikao ndo mwanjabane makatiyanu anu wajohundunga baadaban mwambiena assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wanama watukufu mesilamu wa Komor sinjiabano sikwa juzi harma mada ya kisiasa ikao sikana anwanu mbili do ujuza zijoka ujirio harumwa umkonsi wanzo fanyiwa ni mbaba lukumani nele janvi na waja ubeha risala harumwa ezenkungwe za kisiasa ya aninda wanura mbaoma lider wadona ze parti politiki holi honde hawa ya siasa lo onsiju kwa leo nitsirejevanu tsijahar madaili yo social kwa kwenga mtendori shukuriye manema danayamba juzi yaho wandu wa siasa nga mambo Mwenyezi Mungu endeaze marunda hokaya message na beshe ya wandu wa siasa wa lokinyu menele janvi wa Komor waishia kwa jaishia bahisha wale ya jise manati sijiliwa ni wandu haruma mbawa za telefoni ralonda ni ralohunu bonze wa kisiasa kao mengoni mwandu andika otika wa dezinya haruma hadisi ila hahenda haruma mahadisi wajeleze waonese ebengabo ngaonesao kaya ngabo waishia wa mbese ibakisha hoka wabadilire lewane shao muhimu message kejenda bure uyende mbabi na nzonda siro wandu wandunga juzi haruma zema daza leo Sibalia mada zilo sosiali haukaba ngebidori do nlamua wa Komori wejuaneze nongozi wa hundawe kao wondo muhimu wa jau wa heze media zinu do ujuza makatisi ufanya publication zilo écrite shaizo kazitu uonelewandu pia paskenga bandu ateshingazicha watsoja usoma ebengewo siku ajana hamaskitifu harumazongo za saya handaza masihu oharuma womji wambao ongoju yuhonzuan oharumenyu makele wafanyishiha enlèvement ya mru yenda ya zubilwa hondani hahe ni wandrikao wajikagule yani wajibaze nyiso wabalia mahononde Sula haza ajali bien sûr wazubu hondani iho warenge yembaba moda honi iho hadhiri ne mrumshe no wana na zililo na maranya wakoba vuni wakauona zanongo hizo wamdenge wamtaharuma gari wabala walawa wende zao ndukwa tujo musanifu wa hadisi inu ndukwa tujo za zilindi ini alimalizano ngo hizo zipartajewa rizidungu harmesi tinku ya habari za Komor lazima sujaha mada inuri ijao kaya inuketsia mwando harmezi jirio rituhumu kangabo wandu ambese wakanzu maore wajanzuani wafanyezi tendo azinu kitime mwijo mkina wajari mwema siwa mandwa jina yonde mada ya mwando na mzonjenye lezebanu harmezi habari za leo usikuwa jana uo tena wajirida hawa ya ndumze wa hatu auzu kiwatu uhisabula kiasi ya mahamengo mitsanu naya ya parisi wa maiti iho mwali ikawe mze wa hatu oi hazalihania haruma shesiwa shamzuan o haruma mji ambao koni sha ye makazi ya hahe haruma shesiwa shamwali mahala ambao hamba Yupara shofera, londele zina ikawo yuparwa, ye msunga jizi nyama. Habali ya mbe,
ya jenio haruma shughuli ya kaharuma wa mji wa Fomboni kapitali ya Mwali ibibia asiste haruma shughuli ye jumando wake majilisi ya mzewika jaoneha ze famizaha no wandu wenye shughuli wa juha wa mtsahe shajana mfumraru hotasi wanazijana watiti wakiasimaha wakaubira haruma mahalaha mbao Beirut unumra watsengwa nyumeni karibu na Fomboni waishia harufu ya vushe la kauhea haruma nyumba ikao riwono honsini mwe nyumba yora mbao si hambando lakavu haurambando fijini gabonga mazatsi mba yabo zakana maji yemzewoyi hende haparihaniha maiti tahayari yandisonuka ye procureri waeshesu wa shamali harungwao sikwa jana hambara kwa tsujua esa shababisha umfariki hahe shawo muhimu isai konfirmo kaye mrunda ya kautsahawoyi mze ikao nge kiasi wa mahamengo mitsanunaya ya pariswa hungamaniho ya fariki rilo na nsungaro zemada izonga mjozi jani zivenua ukaya ndio wajibu wa Komori do juzana harumale suala lararu gamjoja haruma suala banu lanzoli tundo ukaya le suala hilo abora karswele wana gaimkinishi hao hawanrika hao warenge Maria Galanta wala wanzuani wakahenda maore warisababisha warijuza warikonfirme ukaya o haruma ye service d'immigration ya Komori ngabo wanduwa Komori kaodo madhamana watundao wanduwa la waonzuani henda maore shaye la pafua yobayo ya maore giyo yuhonzuani wiyo tsena ngai kontroleyo wanduwa la wao nzuani henda maore c'est-à-dire abahe la pafu kaitsi maore bahi ya dolindi ya wambango wa Faransa wanduwa njao harume frontiere shawa hundu namna yokaba hawa jangwa onzuani ngwa kontroleyo en même temps nema autorité wa Komori kao doani kiwa service d'immigration alo yiho ngwa obao harumaze la fuyizo za utunda wandu wala onzuani henda maori eisho sharia au yoti sharia ala hilo ngebidoli religye no wa Komori tena wajue warudiba meno anketo juma yabo o harumo wandu warambia rijue zaidi ye maana hindi ini ela pafu ya jailo nzuani lo suala la raru suala lane na latano izo diveri shanga mjozibira haukayanga mfikiriri ifanya mavumwelewano manama wamba Muhammad Lamone uko julani Abu Rasulan harungwa jana haruma video ikao kajanitsoza adabu shaharungwa ya nambe ndongo ikao tizamba ngujimeta la place ya hoandu na kawavumbua ukahavumbwe marahia uharume suje yangu na ivumba abanu juzi kamjojani mjibu haruma masuala ikaonga mambo haelewanayi hau ambeseka jeshe video yaomengo ni mwema suale kaonga mjo yarongwa abanu hau makinifu hau kaya siujua ubime temperama juzirikana namna ya uheza leji hau kari jua wandura kanzaru wajilie ngwajan ilaweshi ya ukawafanya retour ya wale woyinu nga si haruma msuala ikao yemenja au masuala maskitifu la dhimarike wapole iloa Komori onsipi ya heni mru ya juwe zijirobo nsiju zibanda yawa uzito shindo juliani anuandu pia wanama wa Komori hamara abili assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dojuza ukaya bwa Komori nga si haruma msuiba iyo karna ujauzi yahu hambeze ndogo nsiju na hii haukezo nizoza nzozi badili rijuha osikuwa jana ye masihu rihundu haruma zenyi kade ikao zoha bazenungo saheze Komorizini rishelewana mkiswa wajiri haruma shesu wa shanzuani kao unutsi wa handanitsi wabili ujirio ya heza enlevement zifanyishi hao yaho wanruwashe wanawatiti wajendele yao riwono banenu siku yamba bafanyi ha disparition rija wakatirisho kwa na lao neha na ila kusudi oke mraju hadunge mramanzao zenongo izongari zinyeshobanu nga sina wakata ata wakati si ujuzi isa yemndu amararu wa maha 20 mitsanua atawaje yemndu amararu wa maha 18 uwa atawaje zohu mkinishiha bien sûr shayensi uyono wana rilona oleo ngabo strategies njizifanya ono wana hatu
mahususu ndo wajidai wenda wasome yao harumai mijimindwa jina hamaleze kapitali zonongo izo kari jitu humlanizo sihenda tamakati sihono kanga sina haki ukawala wana wotu oneha zwenda zitabu hithilwa zundu kabala wajuha wadungu wanzani wao waka imo waka udeza waka harumanongo za hao shazinu za jazijiri waba harumayensi zaheze ajali rionao wandu watsingo zuba haruma banki mtsana dhaka na dhahiri wa vunzu zaho wandu mtsingo uona wasi harumezi ndo wareme wandu warenge mapesa wenzao zijaba hata zino aba hakabatu joko lalada honi ya siuhe nandeze habari za jiri haruma shesu wa shanzuan wosiku waja na mfundaru hosaya handa za masihu ngabo wandu ikao kwa hisabu la hisabu sha kwa jaka mzima tiwaili wadebarke harumada ho ikao ngilo harumwa mji wambao ongoju hununzuan wajibaya yezenyiso wabali ya mahononde wazubu harumale daholinu ikao ongoju inunde nyuma kele warenge mrume moda honi iho ikao ye mrume woyi homjini hao hohamba kangani ikao kangani hunu taprowa nruo mjini hunu waongojua kaya wakawona zenongo wa identifie wandu wanu nelegaro malalala ne zenongo waone soko wandu wanu bao wa kangani do wandu wacha wakaurenge mruoi wazubo dahoni hahe wabalama kupukupu wajibaya zenyiso ye mrumsheno wana wakayabo wazubu wa renge mruoi ujabo nze wanawa wadungune mrumshe hazililo wanduo mjini hunu ko yashinda yafanya mbandongo ndongwa hibenze watraumatizeha ngemkinishi hao kato mjini hunu armale bavulinu kabati hata brigade si ya police national si ya komisari ya mbandongo tsoka yonsi rabe gendarmerie au service ndwaji ya hifadhi kabati donc wandu wanu warenge mruoi wa manleve wambali ya wamtia harumwa bus kawarle bisilinlanzi wa mayot wamrenge wambalia wabiri wande zao wandu kwa tsujwa wakahumbalia wenendabe zenongo zinunga ziswikisitoma suala manabo ya hawange dono badili nekara madongo hamanda zinu yabonga litsahao wandu wake harumwanketi wandu wajuse zitwa wajue wandu pia wasane wajihifadhi haukayekari wasuli harumadaraja hamandi yo yabonga si harumwa situation zero na mitsi na ulawo zamba yensi isaibadili hanga sina wandu wenji wanjabo nsiju yensi rikana na nyasi wenji wakaharuma shesu wa shamaore wakauka haruma pratiki za kanziro warefulewa wareje haruma shesu wa shanzuan mahusus no harume masiwa mandwaji kidike ye krizire maogo nsiju ikao mikala o yambaba nukaya vanu krizi yoyo sursu ya indushabao delinkansi harumansi yoyo sursu ya prostitution harumansi yoyo sursu ya krimu o harumansi haukayama nada ya juhabo tasi ya jimilia utunda mbendu ya hala utina zorenda ututahaji tahesha ya kantuka ya ngwanzo zindikao ngazijo ulaho mbinguni zisihe omwiso wa mdu hamandu wo ndo kansa ya kensi ya toalena shetwani yafanye zitenda zindwa jina ya bolewo yinu ze banke kaka zitina hindu izonga jorwa mbali yezi hindo ndezijo hatakewa ye malaho ya hatu nde ya jonjilwa bahata mriondi honzi yani habala mna saki ngujoka ka Pablo yare mwakono ndongu lwenkungro mhono ne saki yorengo ndondi yala majaya mri abalende yala sepubeni shanga zijo ujili sieleza banu osonirala hujokanga sina mzaza hatu yazi ya taksi ya mbalia yakahenda lebavula bamba oshama moda hunumde ye mruha jata club des amis habiranjo marandani hula haziale gari hambe mzaza to we dhahabu ilo nsingoni yamnike ye mzazi hao nduhiki mahamba bomwa ango chojo kwanza unro hitsa hadhabu ya nrabo bokozi ndeze hara neze nkameza nrabo ola mruha ranse mzazi hambabo sabon swenza mzaza sivon si hajihufia na balaka na dhahabu ya kwedi ebengeza nongori zabo zinu pia ekazi nuzojo tafsiro kazozi idwa ekazojo tafsiro kabanarongwa ona hii sisi ngari juzao wa komori ukaya ye komori ibadiliha ngaibadiliha uhamande zensi zindwa jiboza badiliha shari joanze badili henro kasiti wenji yabosu ala hamadalinu rijohamba yebaye mrunkangani hoi wanundo andwa heze grupu bao hawafanyila detournoma yamba ndongo wakoja regleze konti yababa hange bidiyo atanywana shwa hatu yani mrujo kahunda mru mamlo ole ikao kwa jala mji mzima haubavu zima
ya tunde ya juwe rangu haukayata izonga mwishi yao rono publication soni hunu ya aferi za bange ilona msajaja na mipango minjikao karijata hari njera ha shanga nzomwele wokaya yensi uyo wala ramba dema autorite wao ngabo waloma komplisi waheze hadisi zinu yondo maneka omri efungwa katsubitsa mfumo ngutsoruda fungulwa parce que izo kaziti komoriba hingizo mala pia mweshele wanata sutuhumu ya askari ya Ulaya nuka ya wandu wa hele bangene jau wofanya haziona o na banema nazensi zinu zilo nariali ndo andu wao heze aferizo shezo habari jodozija shasi mnansi wa hatu yeti mnansi wa kiaswe hadiyo si wa shashi taponge jomkino kawo ya himare ndembi balato dunga na shimeji wa hewa jewa rendemdu mshaha mbi haukaya sonti pia si ujulana haina wakati walo shughuli komor o harumeshi nduwansi wotso shokabale mbajini asuliaha laha mahame hushema mahame asuliahe balale tsanda hushaha taye mzuani bale asuliahe nge mumwali vahemga zijaye mzuani vahema oreye mjao donc nganzo mjue ukaya ndongo hamandazini ye kazi jiru yabonga sitao harara yotsi hale bado kama sujan parce que wandu amanda wandu ikawbidike kawo mjiwo bakambabiza wandu wotsawala wawadunge mbiyo suwana mawe suwana indinisheni mdungu tsoji ufia haukayaze krimu a repetition zifanyi hobo nsiju hayununsi kwa hasha ritingoju hari découvre wandu wa hafa watsambala imo walomo honze wala wazubungamani wala walembela mirini ritona namna ya ajali ngungu jo hifadhe komor yasa yatu identifier lo nsiju hata ndruwa wo wandu wa shaha o izonongorizono mangamunu za sazanja harumansi ya Kiislamu hama komor wala howe mwana wala hajilembeeza senongo izo pia haina mbandongoro nao harumaze sinema zisa zijiri komor yabwesha baki mguna rihifadhi ndo tsokandwa kensi bahanu weshe mzinga udihe utsambaze wandu izo ndeze nongoro mbo mnyezi mngu zitiparojiri haukasi iti wenchi sha haina ya utowaro wala mbajino laho lwa asidi wala tijirende runduwa na magari nola hafu kabati mbandongo itsofanyiwa yasa yatsambaza ensi hasibabu indi hasibabu mimi nga mkubalukaya mengo ni mweze nongo izo pia yezensiteo wandu wawa zifanye aferi ya reglement de compte ya ziunga na malaho na mriada amri izo zindwaji shanga mjokei njinge njiyao haruma ndongo za husiana na mbahindu hapo mbahindu hamadizo na hamba yojo kaziunga wanda wanawe malaho wala wando wajiua wala wandu waniao zemali izo haswande zilo ajali zanongo izonga zisababishao hakaze tangabuzi lobo nsiju ngazirameneyo karna ujo kanti kao ngasi presque abandora ka wasuli 1 million ya wanadamu haruma budget votwao heni mwaha ya 134 milliards yandi 100 milliards ija 119 ija irejeto wakati tsalam hadali swali irudi jwa katwa shehani ya 134 milliards yonde budget ya Komoro sheka mwendo anzamwende manjie buhari yabo ngamundao kaya haina shirika ngilo na deficiti kao kwa tushinda wa kompanse zila denewa lonizo envers le shirika jindwa jini kamendo renga mamwe mangale na hidrokarburi ngamjohundo ka mamwe ngwa ilwao mafurame jini hidrokarburi shaba hidrokarburi bao mwenje mathalani kwa tsuliba ngamjoja mone mahala hama Komor Telecom ngamjohundo ka yabarwe shirika daula ngabo wandu wenji kao ngwa ilwao ni Komor Telecom vahe Komor Telecom ngu ilwa ni wandu fulani donc zenongo izopia hasibabu ndizemaliza hiyonsi zisadi zona hamba ngazirengwao hamdu mzima hasibabu faida nafsia za uroha ya pashie ne fami ya bahizo wandu ze perdiomu ya nike wandu ezo nyushuru za wana kalba jari no ilo wandu wala waenshi wa mhimilie halafu zila wajibu za hiyonsi zireje idingoni wandu wenja banga monao kwa tsubandaya ngwafanyoze manifubanu we reklame ze hakiza hao watsulibwa ye zenongozi njikao abahu ya ngalam ebenge izo pia ngazinjao harume kadro kaya banu yensi ne kiasi ya hezo ndundao haruma yensi kazijajo kakashiniza lemesha yensi shapa bakisha irumbi na hamu izo ndezitso haruma yensi itsongeza hata wala wananya swenda wasoma nyumeni wa haja raka hambao ndo wajoko jawa keshambo wabadini rongo hamangizo wajangwa opirira hana wala ramba waze yekale ndo renga mfano amanda unuabu malha na ijana mabu malha ni kwa miliari 2 na zihi miliari 2 na 600 milioni mengo mirandaro yendeo lensoholi yenda afanya zitendo amanda zila ya jatu humla waba hauka hade tourne zemalizo ya bongo anzo an instance ya quelque temps ya unriho kasange miliardera unge millionnaire hata kaza ndini yabo kwanzo ende dahon abongo jonde serikali pia wandu pia onde mila mramandu wo
kabatsu la hanifu kabatsu kana babulanketi kabatsu kana zingarwa shahatolo hazina bosebo ya warjojo amba abiwa enge komplisi ye hizo pia zijo kaka zirwa zinuza jaje bonsiju hizo ndizo tsingodo jaramba banu na hizo ngizo nziro ebengele su alalahi ne jana woyi ya jubilwa hoda honi hahe ya rengwa ni grupu ya wandikao ngwambao wala mji mzima malamba ukangani shaye mroi halo la mala ambao ngojui honzuani hazubilwa jana 19h ni wanazi jana wabala makupukupu waji bayaze nyiso wazubabu wamrenga hadhuri ne mrumshe no wana wawatraumatize zililo zarenga umrapia wajuha wawabalia wende zao katujulwa habalwa hendandabi yenge na moyera ha ebengabo ngari parao wandu wahele bavu la nyuma kele wandu wake haruma hadhari wandu wafanye namna ya utunda wajue o wandu anandu ndi eza zidindi manabo basanga bodobo abuhe gangi ya grupu ikao ngaijodo fanyaze habari zwari male bavu atange jomkin handu wake kwa dosu buturo hadenge mtsana yonde made ya mani imade abid de ya husiana neze habari za ajiri zahe yezuki watu mzee wa hatu uhisabu lwa mahamengo mitsanu naya ya parisi wao haruma shesu wa shamali jana wa jau ikawo yemruoi yemzali haniyo haruma shesu wa shanzuani o haruma wa mji wakoni ihonzuani shaye makazi ya hahe ya hea haruma mji wa mbao hamba ihomwadi ihondi ho ikawo yofanye makazi ya hahe mwanadamu woyi mtsunga jizi nyama habali ya mbe usiya harumwa mji wa Fomboni capital ya Hemwali hahwenda harumwa shughuli ya kaiho emroi habalashe nyamashele shirengwa ne fami wafanya ziharaja wakaufanya ye juma ya juzi nde majilisi ye mzeweyika ubidia baki harumwa shuhuliswa mahani hata ihise shawandu endo tunda badala yokaya baki harumwa majilisi ye mzoika joneha o majilisi na aboka jareje yo hao haukaya ibidi ya reje ihamba ihondi ho yanshiyo woyaka hasi Fomboni ho majilisini habakari mwen shuhuli endeka jabaki shangu kwa tujwa malaliyo ze famizi juharangwe juma ilawi yo wa mtsahe wa juma malaliyo holi honde helensi ya badiliyo ya mzo ya roshe warangwe juma kajaoneha haroshe we mfu omonsi kajaoneha haroshe we mfu mbili kajaoneha wosikuwa jana mfu mdaru botasi wakawa natiti waka harumamra wambao Beirut wamra wa nyumeni wa atsengwa ikao yuho apepre yuho Fomboni wiho shamra wa nyumeni wanazijana wanuwaka yuho ngabo nyumba yawa ho yabo ya kurabu rione video procureur waonesa ngabo ho Fijini baso Fijini mdungu fikirila baraza shangizo ngama wakwandu jo kaza pave yani wandu jo kaza ndina ama dezisima zila za mishana zila sha yengamangi obala rake jafini hwa sha iundwa halafunga po maji yankudi elela homoni wanazijana wala waka hula waka ubira wesha levusha waka utsabu wansujo muhimu ndo adekuvre mtu haukari wesha harufu ya vushe labari zindondonro halafu nsujo wawende wao no aparise mndu almuradabo ndo bahanu yanketi yaka ubuha temana da muende ya parisiwa wanro huja wajawa parisa effectivement ye mndu oharumenga maila ya jaya emajia yani ya ilone majiala ye mrolaha lisota hayari ye koze puiparwa ye polisi parwa procurera kayabo wanro opiari waono jana ba procurera rongwa yabo yonesi hawandu wafanya tabuhithu kaye mruo ye upara shofera woyimtsunga jizinyama ikawo ho haoswa afiwo hamba koni mzuani shaye makazi ya haya mahala wambo hamba mwadi yemroi hafariki jana hiyo ndo yakauparihaniha yekori ya hahe wahita hayari ya lisoto harufu yabo yeye yatoka uzishi wa karibu yabo amraka utsimbenga ama wamrenge wende wamzihe alafu baada yabo procureur hao nesokaya raha kwa tujua ye sababu ya humfwa heula ye haula yenda fulizwa bala ye zazidi hindi procureur kajashinda hambango abao zanketi hamande kawanyida yabo masala hamanda yanu nge wajibu wa komoriwo nsipi ya wajue nzia hamanda hiyo ikawe ni yaone video mrungo no mahale kao nge izole mbabi hama honze
uomra utsengwa onyumeni na mriaji la fomboni haruma mashuhuli ya balambe yehula ndahubi yeho ndahubo mala ya pariswa yiho ya zuba ya hafa yabola vima ye piste criminelle siti wandu anketi karna ujamba ndongo shala vime ndugu jodo juzisa ikatwa amba handro mala fulani sha ye mahaleka ongo hamanze mwa mji mahala hutsongeshi wandu tsahula yeditse na homala yenda yafi ya undi haru mwangama ilona idziwa shamaji ya feri lona nsunda ruza kamilata ekori tahayari lazima tahayari mru yazubiswa haru mamaji rafanya nsunda rangwe juma hata mfomonsi mfumbili mfumraru yakauparihaniha yabo lazima sonsi pia rijuze wanduna dorenga hathari haina mrwendo mbaba hanu na dwamba mwananyo banuendao na rifanye jitihadi baye nsi badiliha insuta uhara inuha udunga evolution helen sendao habahatibi gasina wajibu rimambie nuka ya haina mrulobo nsiju hale mrujo ulala wakatoa hile joto lino atasisi ngareshela wakatiraka komori sulala armaze beton si ujuari lalo barazani mrarenge hawa abaha eriski yomrukana ujua huirenga hakwamruka tujojo japo mrushe tuwari ranjoda ninge ndani karitu ujua emze oyaka na ndongo hindi ye emze watangabu ye haka wilo amba ndongo ye waka ndongo hindi mananga wanadamu ikaole woyinu nga utayari ani ye mbunge tayari yafanye ndongo ya kusodhulumu wananya handongo ikawa ndo wajojo uhadisi yebenge kwezi ngari mwambiao ni vanu kaya ndio wajibu wakomori onsi pia warenge hadhari vanundongo hamanda zinu zinde zilingo dzae mabaya wotsi mndu mumwali enge haka mumwali rarangwe famiahe watsojojojuha yekawa juwe ya muwawekezo nongo zinda jina wajuhambe ngwatoma shaka kojuamba mru yala waisiwa ya jaenshi harumwe siwa shindwaji ya jahunda na ajalijio ekaende saveru kabanu haulwaya ebahe wangu ajoka ufanya engwa jojuhambe ngwendo wadi webo yakabakarsina mahakama yengwa ajoka ufanya ndongo hindi ebenge kwezi watukufu rika wajibu libirembabi rimwelezeni zenongwe kaondo zijirio haruma yensi wakati ubadiliha na singari joe manazi nupia de hawa ya maisha na boyakayaye insecurity ndo ya renga mvubo nsiju haukaka batsi mrulaya wambanga babulawa nketi handongo zenda taziwaswili zenongo pia ngazisingofu batayon hatowa waongo undi hao kaondo ani kwao haki mwandu bonze wasawa pashia wenzao bonze ngwa umaore ngwa Tanzania ngwa Dar es Salaam ani zenongo wizo zinjia haru mataratibu yokaya watsike manadamu joshinda ya kena mbandongo yokaya ya jokana nrenge ndongo zokaya nende bahanu njohunda haki shange jwenda bahandu kwa jodo pari hanye haliyo weulana habahatimbi enenge yo wajibu madaha madazini rizishaishi waja iliaze nongo izo newe kao zitilwa abantu procureur mumwali harongo wajana haonesaze nongo zinu hambango abwa wanketi ngadlinda urijua eske anketi ngo jokenda bahanu haubala zisazi fubaba ale mzolare ngwadziwa efamia ngondo abakine letanga yekaha kana wana na mrumshe wandwa waba hawajunde harumaze tambu hizo kojo aseda walele emeshanga o maziro abaka batsingulo komo rirara ngotsonda menduni kefamea hukutsushinda kojo amba useda mwana nyuko ebenge banu abahaze nongo ngizo nziro wondo pande huo hautsansike mle harumaze mada yararu usiku wa jana botasi sihunru mabadili ho ya mahadisi ya wananya siwa lo harmashesu wa shamauro ikawo harme mahadisi yao ngabo ndongozi njizi jiro maura mesenga mzona warmaze rezo manami wantinaze video ngabo mru mzuana amesebala yafu mwanyumeni banu wa habaya tijibala mjini wa madauda msanzani jo ambandongwe kauntu shidana ishelao mji liswixite tena warengwa mnamwana ya parisiwa hiho tena ya tulomro mitero video ya himana uo hatulomro hata hafu na bobo tside ya wemru shahari hala mjinzi meno wandu wao donc wabaroha wandu wala mjimro jina wenda wa parisemru wala wa mrenga na womna moto wa mtamro honziani jao zenongozi lo maore wallahi alazim kabati mru joshinda zimetrize ganyibanunga mwanauze video zaho wandu watsingo ubira honziani waono eze grupu zaro ema kupukupu wabali ya wadungu wandumbio balangu atsaho watso anida zinusanzo sidojiri harumema siwa mandwa jina unarihifadhi ebenge maore situation isangyo nziro
hata mimi mchujo wandu walona ye wa exite hawa bongo anzo wadomite wawenda maore wenda ufanya hazi walango wa hunrao ani furso hindini holi honde situation kao ketu jere ha maore e situation sangyo delinquant halisi wanada mwanshwari mwasheswa shamaore ngwa harma situation zero na banonga bwalingwa boka ilo bavu fulani na bavu fulani shabala zotso andise hadi yo zijojarwa mabavu mandoaji haukeka wadungu ye mabavu yayo wayatimizo wakeho pia watawa wajilaho kapita la unraji abona mlindo kate honga ujonjilwa ya insecurite sata karitu ujua yonde nungo ya handa ya bidish fanyishi harmen Faransa neshesiwa shamaore do virilo wanadamu neza amali sha imagine mro ala hazini ngurantrebo masihu ekango ndo hapie yoti ndo wahafadhia webalagari do manakambwa kwatsi na namna yonsi wa 20 September washindo wahuzia ekao balagari ngohimisiwa tangabo wafanyo retour directement yekango ndo hemi lutsi ono mna jana tsoya bala mbio adungwa mbio chuzi senongo zozi sazirende handongo nziro harumashesiwa ebenge usikwaja ngamina manama raka uhadisi harumwandu alingo namba mbabiza habari zilo maore yanambioka wala nzuani waka uja maore harenge Maria Galanta hadunga nefami hamba si ukontrolewa shahale si uona wandu wadori kontrole do wandu wa Komori ani de police de frontiere do wa Komori wao e service de migration akokaya bo wandu akawori kontrole wangalaze passport waone kabala kolinga sina séjour wareneje ripashare ndo maori shabasa rudi ruhunduka ya oangazi jawari kontroani wanu wa Komori wari kontrole bien sûr maori je so cha Komori sha ngari karna ujo jada angash kontrola onem Faransa de manamranja o visa hampuna twenda bingule ngo Maria Galante de maori batina visa batina séjour yenderwon donc kwa basa atela pafu wajango wa unzuani yemroyana dokaya zambe zitundo azijuli hani henro shami minga mino hakikifuka wandu wako ni kontrole kadwa bili walati ndo wandu wa hatu wadingo ni kontrole wanzuani walati wangazija tiwa mali shela ndela pafu ya maore ijangio yabo bayo ngefanyo hazi yone serikali ya Komori yabo minga mjuzi iso au kaela pafu wao miwa ona hunu Charles de Gaulle kabo sikunela na kobeha kolima hore tiwa ono wa maore walo yabo ranashera naume wafanyo hazi o aeroport ya Charles de Gaulle wondo wa kontrole yo makati wandu wapashi yao henda maore wa maore wa hela pafu shatsa waba hawa jangwa onzuani wajau eske ni wandu wa sharia ndio na haki holiho wasawamba warengeshe si washahatua shinandesha Mfaransa wanje harumwe territoire ya Komori wadori kontrole si wa Komori ranzori pashi ya henda Faransa anawamba maore ho Faransa eske mparo na wandu wa aeroporo ya haha ya wa Faransa wado kontrolo wandu wa pashi yao henda Faransa hausi ujaza tu Charles de Gaulle rifanywa en contrôle emaneka banu wanu baba niyo humkinishiha sisi wa Komori ngamjo hundandu wa Komori wafanywa hazi Charles de Gaulle shawa wandu warengwa hazini wajawa nshobanu walona séjour jabo konge jonkini hamu hatabaka wazungu wafanywa hazi nana wabushi wafanywa hazari me service d'immigration ya Komori na wafanywa hazi intérieur shawa wandu walona séjour wa postule warengwa compétence wafanywa hazi Komori banu wa mtido shanganga mjo waona kena ukiririje Ulaya ranzeri fanye hazi harmensi inu halafu wake wandu wake bonsi juu hatu walona mkoonsi wa séjour hawa nationalite mkeka maono wafanya hazi bawari maze services za hatu ngwajo fanya izozo mkinishasha yo identifie local yone la pafu ya maore ngionzuani eske yo haka uyo tiyaki enga bondongo hindini hata yundiro kaya wandu wao waja harumwe territoire wamba sisi ndao wabuliwa wajenzuani waje wado control kaza nongo izozi hakikishiha yabo ngasio karunde namna ya taratibu ya ufanya ye kazi nundongo ikawo nsujo si jaha muda hau handongo yabo esa yonge bidio tena rejel jerambe namna zevolue chanso kaanzani towe information iliba ho wandu pia watunde wajue mahususu ananyasu alonzwan wakontrole waoneka izo nongo za kaansi izo nongo za toka ubira hadharu uraha au hamuda baijomkini hawake harumwe melu warudua pashe wenzao shazo nongo izona zijulani haukangizo muhimu zijulwa wondo pandeu ngamendo haruma ze diveriza hangunjo jolzie directa ukansu anzanke mle haku ngamina madabanu nabanga mjibu suala la mwanama wambwa Mohamed Lamone mzali hanie harumu mji wa Mben ikao yujuliani ha isimu shambao Abu Rasulan
maranyasio ya urongo abantu si humdunga makate kena fasiri busa rishezo ya mbao mahususu akatoa hedawa ya hikma hakanio haku akaurongo abantu harongwa jana hasibabu de video na ifanya juzi na kau sible ma autorité ramba oda wanuandua hiyo nsi mahususu de ma opposant politique ikao nusia hao njawazi hati wavumbaze isi tika urongo wa hokaya tika uhezaji ulausi uwama na rani ya mkomori wanumbanaye na wandu wazewaha na wandu wa siasa ikawe jamakati zanongozi jirio mduka tswelewa kamra warongoza wa bavuni mdu habe hafleshi kwa jelewa wakati mdu subuti harongoa benge yoti kawaida hohezaji juma mdu akaza mdu maha sheka ijaoka ya mdu ya oneseno zibadilihe mdu rongoa effectivement sirongoa juzi ngamshukurio wa ishiezo na hamba wa hunra courage wanipara babu wanestime na kwa jojo jonipara shawa nipara wajeleza waonesa wa ngabo wanika haki ngabo waonese namna na rongoa hata nongozi nji shatselo ke message yangu ipase haukara wanzuani walo hunulaya na wakomori wandu ajina rawangazija na walongazija washinda alhamdulillah wanipara rihadisa kangabo rengalera haruma mahadisa hizo namba juzi yabo handa ne message yangu yishilwa ibakisha handu shinda wende haruma bio za huishiliana wabadili shaza nongwe mwanama ya zambaba Muhammad Lamoneka o kajandea wala benge hande ya njajo zirenganana mna ujabanu njiba ukamitsido jibu mazidwa yo wako moringwa umatemwe na mimi mduka ambati torea shamdo subitina mboka harmaze video za hangu ngamlindwe mkomoru jwendarenge video nzima ya jao nese mdu wa serikali bana paro mkazadzina haunamdea impossible kaude yando hamba hizo mdu afikirio heze ndo nayi uharumaye nsi ebenga wambe sabo sonsi pianga ridao kako jorongo shekande adabu ya hamba zendongo hauone sezi virona hii ayonde namna boba elenge mwanama Muhammad Lamone handa alimi ngamfikiruke video imarele wanana imi nawe harumwezo na hamba imma kujaishia pia hufikiri na mnendo ajina hujahunjibu shati janu helezoka handa anizo hamba hurongwa ndongo za kimanadamu ukaya hukahomba ukaya ikanga wandu ikao ngwane ndizera nereur yani c'est-à-dire kezo na bozi nuzinifungu ulaya ngamdo wandu kwatsu na bokabol tungofanyo na izi yabaisho shaufunga isho shode shatongezwa na nyu wandu ajiwa johunu yabongwa rendo nai wejo kahaki haukaya marabaka urongo amba ukaya yeulelo dabaka lirongoza shanga mji amini mimi na amba mdukado jamini shanga mji amini ukabo Muhamadi uharumaze nongoni kao hambabanu pia bahwenda hata uvumba mwana shewangu mbeni litereri zo akao hamba ngamo zo adingo hamba nswami nukema kaulwe mwana shewangu ya kaudo yamba maore hujonunda na kauluzi Muhamadi zo Muhamadi ya kahamba wakati si pia sha wakati housi wahe nizo akauona nizo akaulendaje akahamba ezaka David bo Muhamadi njahuvumbua katsa mbanda we woranya yondoma nambambe message yangu yelwa nayi haina mru ya dunge video ya hangu hajuo wandu na kawarongoza juzi sikaurongoza za malideri tivumbwa Mwinyi Baraka tivumbwa Muhammad Ali Swalihi tivumbwa Baruani yani waodo wandu na kawavumbwa Baru na Hasani Hamadi ne Jamadao wandu hao pia wandu alona parti politique de kinyume ti proteger maranya ukati wambi okaya ranya kadoji si sanziani sharanya ya upangwa si swanziani ezi jaje wakati wa hezevoti mtingo tsanganye maranya mwasisinziani leo msubutu mwambe maranya wajijuse wajisisenziani ekahushe vidondo bo Muhamadi Lamone ngojondao ne bata tifanya mfano wa Senegali na mfano wa Cote d'Ivoire atativumbwe malideri wa Cote d'Ivoire neze parti politiki zao za sisema Ivoirien juzi honziani contre Alassane Ouattara pour te dire we hujauka hunjibu kwamba natsamba sabarindi ni wanzo urirenge urirendo kasisirike hunu ani hujitia hutemarania no yekatsa mbema politiku kao kwa sote sur occasion yose normal amjozo na kahamba na oba wenusio hawaelewe zona hamba ukawa kubali wanreje yabonga nzo welewe handa nukaya hurongoa njauzia kujandea mshukuru Mungu baba mbenge hundea kujajonunda na jawabu kwa midozwani wanjibanu shamtwanza nuhambio kaya awe namna narongwane heli waele wazija kinume mitika na message tikaubesha wandu wa siasa wadona parti politique wadona jirma ya moyen
yabidi rifanye hazi riwasaidie riwaneneye zino kanga likubaluka nga rifanyo siasa benge kati na parti yekale wenubo Muhammad ngawe na parti politique haungoji hisi leader yabo hunjabo harisha ambe senja janlwa na mvumbua sheka we mnaijana rangia hamada mutabi hao hamado watabi hao aya bonsujo mana wakaujabjite juzi aijana swamahani univumbo kati mvumbuani nja uvumbua ezakado abili rectifie wawe bamimi minjajabanu nsoza adabu ngamjosibutinu hambio kado dunga ze video za negociateur ne jama dae mahususu nduo baye usisindaha kuka bolt wewe ka huja komori kujajo ofungwa uka wewe kuja paroda mndu yode manabo koba tusikari hudea yenda basa nitsuo wori la mji mzima ngujo hambiazo ye hamba yabo ka mengonu mema opposant ka uo kwade yabantu hauziro kwamba nongotsazila za uatake wangu shawambe siasa daobo bolt mahafidhi zo ambao mitso hamba Nurdini Mambaezo ambao mitso hamba Amirim Madizo ambao mitso hamba yekanja Jakomori haunga mjisantokane hijambe sengabo zijo ujiri huonowa wokayao harume anketi ya bashari gasima aktivisti ratimizimengo na mengoni mwandu ikawa pointewe duanda miboltu hahindi mbesenga mina information zamba ozilo amaleza bashari zilore yeli shena mna imwana mabashara korongo nena mna Amirim Mada korongo nena mna Hajimbe arongo wao nena mna Fardina arongo wao na Barufuna wao heni mrubano hanena mna haka orongo mbesengo ajorongo hausiu beseni munge nena mna arongo hizo wao netwani ya henizo ya nshio Shamsu Butinu habemi mukaya bo Muhammadi heli waka ufikuru kami urongo wa Hamade mwana ama mbeni litereri wakati ya kamaore ya kaudoju sana mfuwa habo ya kana usiumfano hadisi hauwe heli ya jonarongowe utsinifanisheneze video nusu ya hahe haumra jina ba mimi tsihane namna hangu na bonsuzi yo andra jina inu liberté d'expression shamto joke kati Jakomori tizingaro gamuziswa masuala tinaka huziswa masuala ka uparorenga belu humkausadzina uparorenga humedimsedi humkausadzina hauwewe wabo Muhammad hotorize ubale video banu na toshinda na renga zali na mkausadzine kanja mambabalu kumana unamba lasman endarenge video uchi hawende warenge video na parorenga malukumani banu na mkausa zina na ambajindo achine kati malukumani hau ambaye endarenge uji hata huwa nrao pia kuna huiona michido da mndu na wonja jojo kati ya usiuna ambazindo achi michido kati na ndongo za indini micho hamba zenongo za siasa tambambabe za hea ankiba tambeni za ajiri za aktualite tisibo ntitire salamu tenzangu erenge abo tinifanise na wandrika umakati ngwa hao siu au kami mitina ujo hamba mduka jafasha ngamsubutina mbemba byo Muhammad kaya bo wewe yekaho ambati fungi hamanga mbesega bono nokanga misible harwe activisti waloba nheni wakati ikawele wa inumri ya Jakomori ngutsonda mndu naiburi donc ambesenga mji preserve hesansiyo shatsi uharawo kamjo Jakomori niziswa masu alokati damu mbabiyonga misure certain kamjo ziswa masu alokaizo ngozila usijulandabi yezinu zamba za barindi ni kwamba kweli kwamba ndabo ndende harmu anketi shauda mrubo Muhammad Lamoni mimi bol tule mzee embabiyonga msubutinu hambio kaya yenda watsa he video nzima na tsoparo hima bananyesa na huonema na shiwango nshaka urongwa maore ya kanusi uhanyese uparoro na tsinyese mrubana benge mkomorambo kauda mbutsamba munyihuli shami hamba za siasa ngamjojo hambabwe ba malima hala fulani yenda ndrokazo kola uzonda abwezo zinrwaji shaho pwashewo banu embabyo Muhammad karadhi banga mjokambe se hutrompea anane video ilatezwa mbabala pia hutrompea parce que mitikana wandu na kuwa cible ska uvumba wandu wa siasa ila video na iprepare kusudi hatatizamba ukainunga mdongozema opposant chande ma leader hatatizamba ukanga mkubalukanga ma opposant bengenga wajofanya unafiki nga wajona bandabo shanga mkubalukanga ma opposant uka opposant mru opposer fikira mru opposer nongoze ndonai nangwa ubonsi juu yabo izo ambao kartujo zilo homoni shaye dhahiri ebatumika na ujua shaye dhahiri ngwambao renge harma muda mwinji ranshi sinao raona zinji rifikiro zinji malize ndao wakati wendao na okazozi tingo ujisote ni wakati panuti mpake population pia isebo ntibise kumbo opareni tizamba timpaka panuti mpake population pia tosoko opareni yensu wajabaka upasule makarito ya mbeni ala emanashi watu litereri akauzifanya kajafanya ena wanduware mawazali pia mbeni yensi huwewe Muhammadi mwaka uhima mjopoze hamadizo hamba zawe wanazioni kamjatso Joana zona komori pia shabu mahenda mbeharisada
ngabo matabishwa bien sûr shamkanza mbehe risala kamjansu kaya mpakari kandu majana mane ngeli so pareni. Donc mimi ngama bondongo ikao tika ujoandu na kawasible mkini ahu trompe hasa arrive de so kanza unjibu yo haki ya hao shamtwanza nuhambio kaya yenda warudi wishile video yangu nro ngojojuaye muswanifu wa he video ila wala minja joparo javanu ni demana mkomore kaka jasonzi yani nono ngari wanomba anaheni mdungu tsoji santo musi kino alonda niti sikino alobonze yabo mimi sina ujua nswendexe wandu na bejao par kontro wala wahamba wari ramenera javanu riwasaidie waongo antizo wako moranero eri paske wange bidori warongozi akaundo wamba ngwa walezi yawe ni wakatemleza alona uziro andumre jei abo tizia ya ngabo alalasa ya njo uzia bana aba hayi longa mndongozo shimeji wangu mwanzani wangu wamba Benisabeni kaowoi yamba shaheri wa shikoni mwanama mwanzani wangu ikawo ye opposant wahangu harumemba na ino akawe mru wazadi kama mjuwao hafanya wana posto wa heba njuzi hamba ukayari mimi ngamdingu amba nongwe kao sambaza lino wana wako ndani waka uhadisa alafuti zijua hashangaya bontu yedo hamba wa indini zahe shale wa ino haribana atezo wazali ambo ino wana honda ningu juu wangu wanema nani wajibuo ngabo importance kanu wando kari juari hadisi shanga manzo nambio wando mso generalize nso amba Benisabeni ba amtwanza nambo wando waloki nyume nasi hao wando riloki nyume nao ukabanu yezi shangazo mkomorileo yekaza la hadisiena mrumsha honda anirisi jwa ezi shangazo mruhinchi hankli ya mana adamu nefanye hazi yezi shangazawo leo yeka azali hatokansi yene mrumsha hawe tandaniwa hadisi zanongozi rohabo nze yao mastanjabu au uzo kazi na paroju no abodoba nanzo na nzibushmeji wangu manzani wangu Benisani mwambio kaya utikenana mna ujodo shangaya ikahu shokaya ambari na mbabalu kumani no wana wakansi wa hadisi rizijua haukati hueleza harumwa komanteri na minga mzambo banu na nini wandu wa azali wani ngamwele wao ukawani wani nde msingorudi mwere wa mwerambia wanu mimi tijojo hadisi mine mdu mshangu wawe manama banu na mbebala li hadisi bala sowa hili shayere rohabale manaze nongoze ndogo nze hindi dokabale manama awe mdu msheha uwe mzaza hangu ngejo mkino kabala badala ya hangu shangu ambonge na mwananya wa confiance raha na mimwana hahi hauraha na mimruma hahi henda mnikazo na balabahe olabahe ngena wa confiance raha na henda mbaola abodo banu ndongozi kaola wa kena ukiriri wone leo yinu lukumani abonge na confiance wa ndu confiant wa hahi jomkini habahe fatihunge ne wa hahi mzaze wa engene wahahe mbaba ngene wahahe ilihamu ngene wahahe yaseri ngene wahahe yabo benge wakansoda honi wa hadisi ke nauzi ya mzima bala keka shindi ya renga zenongozi lamba gondo ya zikonfie mwanani na balaba he mwananya ola ngena mkonfia wahahe jomkini hata ye opposant yonde hedi nongozi kao tsambalia sino na mrambiye mana wafanyiha anketi ikawo ika ya haruma anketi judiciaire ya he anketi ya bashari raona ya tilo armazerezo na bola juge d'instruction wa yeche de ulo haruma anketi la yene mruwa eba nemruta pe ulo bala yenao eke grefia kansi bala yena juge d'instruction nsu jomrindini wakansi bala wa auditionne bashari au auditionne bolt pourquoi ya anketi la rohaja bonzi narambiwa na zilanongo kaobidizi kesele izo dezenongo zanu wa nyimlingo hamba ritone anketi ya bashari yitilo haruma zerezo sosio akati jono ya botsono na nduwenji watilo bala riwono habari zinji zilawo banu na mfehemu msidorenga na izonongo za mahakama abondo banu walo secret rishia wanduwenji banu watakeyo wambonongo izongizo an instruction wasa wazamba haruma zerezo sosio fulani hasenda mbonongo fulani haruma anketi hate mavoka ngwa juhoba numa katingwa zambau yawe bidi tswanilewa parce que zanongo rangizo an audition ngizo arma instruction so mahani halafuzi sazila wabo nzenga zendao izo ndezo mahakama rarang izo ndezo mahakama monsi lewe inunga bala wo decret haubala wa arrêté ngari wonawe ya afishe wala hata yemre jane tufielwa obeni izo ngozi joa wezo nsutunga izo nongori zono ba ze page Facebook wa sawa zitowa rahata ejalabo mezaju wa rais hau hata rahara isika jazamba zisa ziroha bonze banu nganzomele okaya izo sinongo za ustajabu haukabanu nga mwandu wajomba nga opposant na balazila ndabo omuda ulande utsorongo amina ebala na eha saha parafatihu amambia zonga zijirio uo muda ndo utsorongo abala na balaba heola saha parabolto amambia
izo nongo ikao kaitsia mastaajabu ekaza nongo zanyu rizijua mtilamba izo ndabo izo rizijuaje hai yebo hatarilo halmazerezo mona mkababo mintushida na mwelwani nga manzori mwambe no itsotsi de hadi okaya yeza hanyunga mzijuao ukaya rizamba mzijua haukaya mwamba mtama infiltra mwaze grupu za hatu na imo pia no wandu wajua mbabala nga undasi yaweza nyuna mkensu kangarjo uzijua sino bashara kwendare ngwaje zabari haukame ngoni mweze nongo bashari ya jaka huzisi wa masuala jana hate zamba balukumani na malukumani nezido akaudoa ndizoka jaka bohari njabaka na huziswa wananusi wa masuala wakauda Ismaila abudu hambaje auda Hamza Hamadambaye hambaje izo nsujwa hizo ngejonki na zinjie shezi njiri wonwe mana ya haja haukanga botsawala watolo hazini ngabo watilwa haruma ndongozo ndawe pointe ngabo hata waka wafungwa yangani nazilazi jahe masuala ya heze sekre ya kahamba neze nongoza heze pasporo ronata bolerato lo hazini yani izonde za sababisha donc yabo kamna ujwa mambo kezora mboba ngarambondrabo yengarambondrabo na nyinga mdudu ngobo nzata mwelitsaha nganzomele wokaya bomatsaha manze munde dadao ewe ndobe wabozini ewe wambo anunzi nundo shamti yansukaya panu mimi tsima nsohambi yabo ngabo hadisi ya paro hambwa ukaya baka hadisi ya masahaba waka uhadisi wamba ukaheni mdu nabeze nongo izoba nuzihise shabati kojoro azanongwaro haringabo mzimamba kaya mimi kanga mjoka hukumlana ni hukumla banu bansona zanongori jojo hamba niketsa mbe mshe yani abonga nzowele na balaba hemdu mshenge jomkini abahange na manzali kujoka henda hambe rambilo kaya ye kudetali swalihi emana yatu futi hamtobwa dabokonga bandu ya wasurprene watu ka ujozo ndo wafanye shatso watu wa magari nyarwa yalawa abondo bahanu ya kafuzu shanga mjao kalewo haina ndongo wazitowa wo mudanda ula wo sango bonzi babalu kumana malu kumani ngo bonzi ngo maroku hola pitali walio ekarja sarere wata imaja hela pitali ekarja sara ni kwato wandu alonda wonaye ekarja sata lambilu wandu nao bo ilhamu alo yiho fatiho fatukati lukumani wandu opia alo yiho yezori jozi juat dokai ho malabalo wakomoda ibano eduna lobo yarende hansinzima ngabo ngonjo shida nifanya bani bandai hata kadonga umbaba hanu loban dobetu jojo kanga mimala fulani izo ketsanza zidoka mastajabu harma eduna leo ebenge kanga mwanzao msohundana mna yokaya izo rambawo mzimenyokazo nrabu mkini harambe masuala matsanu kwa jemaili ya nrabu auzima zozo mkini shauka mru janjize wa nerero shaho tsokari tswamba nrabu pia na abonga zisungwenda ze verifiata zimjusani mroha manama benis karadhi zoko elinga wa harume yezi ngonano na hamada ngorengo mafoto na mbabalu kumani ngaondono wanduwa pia yoke tito sababisho kabo ze kweli zao pia ngozi juu izozo tsokari yabo hendongo zao pia kweli wa ukonfia bangu mimi bondomino wahe waleja wanwahe laula haki ketito kabonga mtsojwaze nongo pia bata munyibaraka orala nsuji nonga we atsojo nambia mfano hadisi kojwamba nongo zindwa jina ukaheni mroha ne reserve ya hadi shanga bwenzo ikao balai haki harumandongo hamada zinu msamzie shinyo ndo hele jamvi wandu watsingo basculeze nongo za hanyu pia ndo andwa hanu yezori jozi julanda bize nongo pia wandu wajo basculeze atu pia iho ndo andwa hatu yonde helize nongo zinze ndao ebenge abo kwezi watukufu wana ndongo natsokanza njeni wane sembabi wandu waweka haki nijibu nsina na mnendwa jina ya hondela juma ban ngari johona na haruma madazindo ajie zaka muhimu tsimwelezani yabo na mdengeze hadhari ngurjori jan ila khairi ngarjori jela na haruma madazindo aji ekati renga wakati mwinji ngamtsa swama ekati shilifrenge kawaida zaminu itina kanza nzurume ban abongar johona na wakati wasate na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.